bafata ibisagara uburundi numufasha umufasha si wabazwa. Ibi byose birahindutse, igisubizo kirabonetse. Gen.Neva ndetse na FARDC mu mugambi ukomeye wo kwirukana M23 mu bice bitandukanye. Leta zunze ubumwe za Amerika zije gufasha igisirikare cya FARDC mu guhashya M23. Bamwe bati General Sultani Makenga, kora withdraw uzamura amaboko wemere, kuko nibitagenda gutyo uraza gutakaza abasirikare benshi. Abandi bati Kinshasa yamaze gutsinda icy'umutwe M23. Bihagaze gute? Reka turi amakuru akomeye agezweho ndetse n'impinduka zikomeye mu byaberaga mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Na makuru mashya agezweho kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 27 Ruhuma 2026. Ubundi bihagaze gute kubirebana n'imirwano? Bimeze gute nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma? Ese Amerika ije guhindura iki? Nibiki bigiye kuba? Reka turebe akantu kandi duhereye Masisi, noneho tuze turebe uburyo ki Gen.Neva na Amerika bagiye gufatanya mu guhangana na M23. Amakuru ari guturuka muri teritwari ya Masisi aravuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagabye ibindi bitero simusiga mu gace kamwe ko muri Masisi, mu gihe AFS ikomeje nayo kuba yagaragaza ko iri kurwana ndetse hari n'utundi duce nayo ikomeje kugenda irwanaho. Nkuko amakuru akomeye abigaragaza, akavuga ibikomeje kugenda biba ndetse nuko bihagaze mu bice bitandukanye, kuko amakuru ko informo wacu ashaka kuduha muri aka kanya bigaragaza ivy'urugamba byo bizakomeye, imirwanirakaze kandi yamaze kujya mu yindi sura. Bihagaze gute? Nibiki biri kugenda biba? Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe y'ingabo ibarirwa ku ruhande rwa leta ya Kongo, biravugwa ko bemeye guba barwana ndetse bafatanyije n'ingabo za Angola bagabiza ibitero bikomeye mu gace Kamanga gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, agace gasanzwe kagenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Bamaze igihe kinini bahanganye bikomeye. Amakuru ari guturuka muri aka gace aragaragaza ko ibitero byagabwe mu masaha ya kare mu gitondo bigamije gusubiza inyuma ndetse no kugira ngo leta yongere igire ubugenzuzi mu duce twari tumaze iminsi twigarurira na AFC. Abaturage bavuga ko humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'intwaro nini, ibintu bizatumye benshi bahunga ingo zabo berekeza mu bice babona ko bitekanye kurusha ibindi. Icyakora amakuru amwe yemeza ko AFC yahise igerageza kuba yakirwaraho. Ibitero bikaba rero bikomeje kugenda mu gihe bivugwa ko M23 yugarijwe ndetse Amerika yamaze kwinjira muri iki kibazo. Amerika yinjite ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo ategerejwe kwakira no kugirana ibiganiro na General David Anderson, umugambi mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera ku mugabane wa Afrika zizwi cyane nka United States of Africa Command Africom. Ibi ni ibiganiro biteganyijwe mu gihe umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kugenda uzamuka uba mubi cyane, aho imirwano ikomeye iri guhanganisha ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izangora n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR bakomeje guhangana na AFC M23 MRDP twirwaneho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ari guturuka i Kinshasa aragaragaza ko ibiganiro hagati y'impande zombi byibanda cyane ku gushimangira ubufatanye mu bwa gisirikare hagati ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu byitezwe kuganirwaho harimo kongerera ubushobozi ingabo za leta ya Kongo binyuze mu mahugurwa n'ubumenyi bugezweho, ubufatanye mu butasi hagamijwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ibijyanye no kugura no guhererekanya ibikoresho bya gisirikare, uruhare rwa Amerika mu gushaka ibisubizo birambye ku mutekano muke burasirazuba bwa Kongo. Guverinoma ya Kinshasa imaze igihe kinini igaragaza ubushake bwo gusinyana amasezerano na Washington, amasezerano arambuye y'ubufatanye mu bya gisirikare agamije kongerera ingabo zayo ubushobozi no kuzigeza ku rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano byugarije iki gihugu. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zimaze imyaka irenga 5 zihanganye n'imirwano ikomeye
bakomeje kugenda banganamo n'igisirikare cya leta. Iyi ni imirwano kandi ikomeje guteza ibibazo by'ubuhunzi, ihungabana ry'ubukungu bw'akarere ndetse n'ishyira bikanashyira mu kaga umutekano muke mu kumbi za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubuyobozi bwa Kisekedi bwagiye bushyira imbere inzira zitandukanye zirimo idiplomasi n'ubufatanye mpuzamahanga mu rwego rwo kugarura amahoro arambye. Uruzinduko rwa General Anderson rufatwa nk'intambwe ikomeye mu kwagura no gushimangira urwego rw'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibi bihugu. Mbere yo kugera i Kinshasa, General Anderson yari mu ruzinduko muri Ankara muri Ghana, aho yahuriye akanagirana ibiganiro na Perezida John Dramani Mahama. Ibiganiro byo muri Ghana byibanze ku bufatanye mu by'umutekano n'uruhare rwa Amerika mu gushyira ibihugu bya Afurika mu guhangana n'iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro. Uruzinduko rwe mu bihugu bitandukanye bya Afurika ruragaragaza umuhate wa Amerika wo gukomeza kuba umufatanyabikorwa ukomeye mu by'umutekano ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu turere twugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke. Byemezwa ko niba ibiganiro hagati ya Perezida Kisekedi na General Anderson bizavamo amasezerano afatika, bishobora guhindura isura y'imikorere ya gisirikare. Bikaba rero bigiye kuba ibyago bikomeye ku mutwe wa 23 watangiye kuraswa bikomeye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira ishusho y'urugamba mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Sud Kivu. Bwana Safari, waramutse neza? Waramutse. Safari, kugeza ubu kuvugwa kwa Amerika tayari nangora bamaze kwinjira mu buryo bweruye mu mirwano iri kubera mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kugeza ubu turitega iki? Maginga urabona ko n'ubundi nyuma yuko Angola igera muri biriya cyari ikintu cyahindutse kandi cyabyaye n'umusaruro, kuko urebye abasirikare b'ingenzi buriya kugira ngo wica umuvugizi ugere aho kwica abo mu nzego z'ubutasi, urumva mu rwego rw'ubutasi hasigaye nzenze wenyine. Urumva rero basigesheje ihuriro rya AVIS ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu urabona yuko ibintu byahindutse hano muri Sud Kivu, cyane cyane hano mu Minembwe. Yego, imirwano yakomeye, drone zakomeje kongera kugaba ibitero. Ubona yuko noneho uko byagenda kose ko n'ibitaza kuba bibi bashobora kuza kwigarura no komine Minembwe yari yarayisobanira bashaka kuyifata, bigarurwa n'abafardeze cyane rwose. Bwana Safari, gucika imbaraga kwa M23 guturutse kuki? Twabonye barwana kuva Imbaraga bamanuka mpaka kugera Uvira, ariko kuri ubu biragaragara ko bamaze kuba batakaza hafi imbaraga zose bari bafite. Ni igiki kibyishe inyuma, bigenze gute? Maginga ni igikuba kiba cyacitse, nawe ntago bakwica. Buriya hari wenda ikintu batabashije kumenya, bano bantu bapfuye nibo b'ingenzi kuruta abandi basigaye, kuko nta kuntu wambwira ngo nko kugira ngo ubone umuntu nka Pascal yari yungirije Nzenze mu by'ubutasi, kandi urabizi ko we bamwiciye he? nawe yapfiriye mu gitero cya Rubaya, nawe yicanywe na Nuza nawe Ingoma. Uyu bamwita Pascal yari yungirije Nzenze. Urumva akenshi na kenshi ababungirije niba bakora akazi kandi neza. Hari umukoloneli bita Safari, nawe yakoraga mu biro by'ubutasi. Urumva rero kugira ngo ubure abantu nk'aba b'ingenzi birasa nkaho byagize, ariko ubona yuko nabo bafite imbaraga zisanzwe. Ariko wenda iyo litige yajemo yo kubura abantu b'ingenzi, harimo n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko ihuriro rya FARDC ryabonye noneho ibikoresho bitabasha kugenzurwa n'iri huriro rya AFC. Urumva muri make nubwo bari kurwana, ariko bafite ubwoba ko isaha ku isaha abari mu mirwano bose drone yabajyaho ikabica, kuko maginga Amerika yabyivanzemo. kandi si Amerika gusa, harimo igihugu cy'Ubufaransa, hari ibihugu mutavuga kandi bikomakomeye. Hari Abafaransa, hari Ababiligi. Wavuga ko M23 yagambaniye we yababeshye? Oya, niko biri
gusobanurwa ko niko bimeze biriya by'agahenge ubundi nibyo wenda tutanagiye kure ibi bintu by'agahenge unabyibuke neza no muri cya gihe cyawe cyo muri Nord Kivu bafata Nord Kivu bashyizeho agahenge nibwo muri iyo minsi y'agahenge nibwo bise uwo bita Castro indwanyi karundura ya AFC abantu benshi ntabwo bajya babitekerezaho ngo barebe uko situwasiyo imeze ndetse n'akagambane kaba kari muri biriya ariko urabona ibyo byabaye urabizi yuko kiriya gikorwa cyakozwe ubundi mu mategeko mpuzamahanga iyo waviyoye ibyatangajwe n'imiryango mpuzamahanga hari igihe bagufatira ibihano ariko kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwavuga ibikorwa ihuriro rya FARDC bakoze kandi koko uhagarikiwe n'ingwa aravoma FARDC agaciro ifite wabonye yuko inatsindisha ni aha hantu bivugwa ko harimo amabuye ahenze cyane ku rwego rwo hejuru bahaye leta zunze ubumwe za Amerika ubwo tuvugana ngo amabuye avamo ni amabuye yifashishwa mu gutunganya ibintu by'amasasu n'iki n'ano batiri y'amanuza yikubye kabiri urumva rero umuntu uri kureba ibishoboka ntabwo yajya muri ibyo ngibyo hari yuko byagenda kose bizagora AFC gusa AFC nayo nigira abaterankunga ishobora kwitwara neza kuko ubu nakubwira ko imasisi maze kwigarura uduce twose yari yambuwe n'ihuriro rya FARDC bigaragaza ko n'ubundi kwaba ari ukugira ngo FARDC ntiyabifite amayeri iri gukoresha kugira ngo bagere muri ibyo bice wenda bashyizemo n'ikoranabuhanga maze bibashe kugira ngo babarangize ko nabyo mu gisirikare biri gukorwa niko biri gukorwa ariko nabo urabona yuko nyuma yuko iriya drone nabo yise yakoze igikorwa gikomeye cyane nabo bayirasiye bigaragaza ko AFC nayo hari ikintu iri gukora kuko iyi drone yarashe kuri ba Wiringoma n'aba bakoloneli Safari n'aba bantu n'uwarindaga General Sultan Makenga wo bita Kazungu ngira ngo wagiye umubona sinzi ku mafoto wagiye umubona iyo drone barayihamiye mu kuyiranura rero urumva ko nabyo bitanga icyizere ndetse wenda nabo bafite uburyo bagiye gukora akaba niyo mpamvu ubona noneho nta mikino na mikeya bafite kuko urabona ko nabo bari kurwana ku mwuka wa mbere imirwanire AFC iri gukora iri kurwana nk'uko mu minsi yashize muri Sud Kivu mu Minembwe ihuriro rya FARDC n'ingabo z'u Burundi n'aba-TPDF n'abacancuro barwanaga muri kara gace ka Pweze ubu rero AFC nayo nikiri kurwana nikiri kugaba ibitero simusiga bimaze guhitana abasirikare batari bakeya muri biriya bice by'Imasisi yego urabona rero ikiri bukurikireho kandi kiri bunagorane cyane ni uburyo wenda bwo kuba baza kubona ikoranabuhanga ribasha kuvumbura izi drone urumva hasigaye drone imwe bari bafite drone ebyiri zonyine urumva ni drone zihenze bivugwa ko zishobora kuba zaroherejwe na leta zunze ubumwe za Amerika ariko biciye muri Israel kuko Israel niyo iri kugenzura ayo ma-operation yose ndetse ni nayo iri kugenda itanga abasirikare muri biriya bice by'inuza by'Imasisi ariko ku bufatanye bukomeye cyane n'igihugu cy'Ubufaransa biriya bihugu byo hanze abanya-Israel nabo se baba bahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba aribo bari cooperating izo drone nyine bo nibo bakomandinga izo drone ariko kuko nk'indege zabo hari indege zabo bazanye zigera muri ebyiri aho barashemo n'imwe yatangaga umusaga bayirasiye Kisangani ejo bundi hashize urumva ibikorwa byagiye biza n'ubufasha ibyo ni ibintu biba bikomeye nk'iyo ndege barashe bavuga ko ari indege nziza ya gisirikare inyaruka ubona yuko n'ihuriro rya AFC ntako ritari kugira ngo rirebe uburyo kiryahangana n'ibyo bitero rero bimaze kuba bafata ibihugu bingana gutyo ugakubitiraho na leta y'Kinshasa z'umubare w'abasirikare ifite ugakubitiraho imitwe yose ubu yahawe amafaranga mu kurwanya ihuriro rya AFC yego urumva uko byagenda kose icyo AFC iri kubura ni ukubona ikoranabuhanga kugira ngo ibashe kuvumbura ikoranabuhanga
bari gukoresha ariko urabona yuko bitari buze koroha urugamba nibwo rugiye gusubira ibubisi bitewe nuko haba ku ihuriro rya AFC urabona ko noneho nta mikino ubundi bajyaga bategereza ko bagabwaho ibitero none ubu nibo bari kugaba ibitero ubu rero urugamba nibwo rugiye gutangira amaginganye. Ku ruhare rwa Angola bo bahinduye iki kugeza ubu bari gukora iki muri izo operation zose turi kubona muri iyi minsi? Angola yo nakubwira yuko yo n'ubundi yarangije kubona ko urugamba rworoshye niko nabivuga. Kugeza ubu yo iri gutegura ama operation yo muri biriya bice n'ubundi bya Sud Kivu, ndetse ubona yuko isaha ku isaha wakumva hari icyahindutse bitewe nuko bo bizaniye indege zabo ni nabo baziyobora. Zose iri gukora iki kugeza ubu? Ntangaha ku munsi w'ejo aho bita Irundu drone zageze muri biriya bice, bigaragara ko bakomeje kugenda babasha kuba bari kohereza izo gutata ngo bamenye ese eneo zirimo AFC M23 zirangana zite turataka dute, kuko bo bivugwa ko n'ubundi usubiye mu mateka Angola n'ubundi niyo yirukanye AFC ya mbere ya kera. Bigaragara ko n'ubundi umuti wa nyuma ngariwo waribo bawuzanye, bigaragaza n'amateka yagiye abaho, kuko ngo no mu ntangiriro zo gufungwa k'uyu mutwe wa M23 ku bwa kera n'ubundi Angola ngo niyo yabashije kuba yabirukana muri ibi bice. Dukomeje n'andi makuru kugeza ubu ku birebana n'imbaraga za twirwaneho mu bice bya Fizi ho zihagaze gute kugeza ubu bwana Safari? Ni bya bindi nyine ni ukwirwanaho nta kindi, twirwanaho ifite strategy yayo, kuko uburyo irwana n'ibitero byayo ni ibintu biba bitangaje kuba bitagorana, ariko bigaragaza ko nge namaze kubona ko wenda hashobora kuba harimo bamwe mu bashobora kuba bakorana bya hafi na leta y'Kinshasa. Nge narangije kubivumbura bitewe n'uburyo mbonamo gahunda zabo, ndetse binagaragaza neza ko bitazigera byoroha na gatoya kuba MRDP twirwaneho yahuza na AFC, bitewe yuko bo MRDP twirwaneho nta murongo mugari we yo ifite. Nyine urumva abasirikare benshi ba MRDP twirwaneho ntabwo bigeze batozwa, ni nk'uko wafata abantu ati twe turirwanaho akana inuzaga gahunda cya kanuni za gisirikare nazo baba bazi. Urumva rero ni ibintu bisa nk'ibigora isaha ku isaha. Wabonye yuko byari byarangiye ibice byose byo mu minembwe byari byafashwe n'ihuriro rya FARDC iyo AFC itajyayo. Urumva bayiyambaje ku munota wa nyuma, bamaze gufata ibice byose bya Bende, gufata komine byose byarangiye, ariko aho AFC yagiye yabonye ibikorwa yakoze n'intambara n'umuriro byawatse, ariko ubona yuko n'ubundi MRDP twirwaneho nayo ibishaka kwifotoza nyine ikagaragaza ko ikomeye mu ishusho yanjye nabaye honete, nta bintu bindi, ni ubwo buryo ngaho bwo rwose niko situation imeze. Ubu ku birebana n'urujya n'uruza, abaturage bakomeje akazi kabo muri ibyo bice cyangwa ubuzima bwamaze guhagarara, yaba Nord Kivu genda utubwira, yaba no muri Sud Kivu? Maginga ya muri Sud Kivu urabona ko abantu bakomeje kugenda babona umutekano, ndetse wenda muri ibyo bice wenda bikomeje kuba imirwano, kuko hano za Rugezi imirwano iracyahari inakomeye kandi kugeza ubu. Urabona yuko n'ubundi tuno duce hano ku ndondo ya Bijombo naho nuko navuga ko ho plateau yose nta mutekano, nta rujya n'uruza, bitewe n'uko ibitero bikomeje kuhaza. Za Irundu nuko ahangaha wenda navuga ko ariho ikibazo kiri, ariko mu bice bindi bisigaye urujya n'uruza nta kibazo, kuko mu Buvira umupaka barawufunguye. Urabona ko imihanda yatangiye gukoreshwa,
ubona yuko ibintu byatangiye gusubira mu buryo. Noneho muri Nord Kivu bitewe n'ubwikango rw'amadrone, kuko nubwo izi drone muvuga ngo zishe aba bayobozi ba AFC, hari n'abaturage babigendeyemo benshi cyane, kuko ntabwo yateye aho honyine, yateye no mu birombe by'amabuye y'agaciro. Abantu benshi n'ibigize babivugaho, inzirakarengane zarapfuye. Abenshi rero bafite ubwoba n'ubwikango, bamwe batangiye kuva muri ibyo bice n'ubundi bajya basa nk'aberekeza mu bice bigiye birimo umutekano uko byagenda kose. Urumva ko urujya n'uruza ntabwo rwaboneka ahantu harimo intambara, cyane cyane muri ibi bice by'Imasizi. Yego Safari, reka dusoreze ngacu gushimira cyane. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere uci ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi bigano tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.